He take wai kei te takiwā o Rāpaki, e noho āwangawanga ana ngā uri o Ngāti Wheke. The sewage leak clearly shows that there's more need for looking into the infrastructure, particularly as there's more development right around the whole of Whakaraupō. We're noticing more and more these sort of impacts on the quality of the water. Ko Motu-Kauati-Iti tētahi wāhi ko pāngia e te paru, a he wāhi rongonui mo te kauhoi. Tahuri mai ki tēnei kokona ara ko Rāpaki. He wāhi huhua tēnei mō ngā mahi ngā kai. Nā runga i te aranga mai o ngā take wai pēnei, i te hekinga mai o te marangai tai noa. Te paru e rere haere ana i te moana nei, te taia ngā whānau ki te kohi ngā kai moana. Ara, he take nui mō ngā uri o Ngāti Wheke. With these sorts of contaminations within the water, it means that we need to stop harvesting. We've got a few whatas out and things like that, and we're really trying to work in Rāpaki to looking at rebuilding that pātaka and to be able to provide those traditional kais at our marae. And so it does make a major impact for us when we can't go out and harvest. Every single hour, the model redoes a prediction based on rainfall and wind. Hei tā Elaine Moriarty, he pāraha wai kei te kaunihera taia o Waitaha, hei monita i te kounga o te wai. For the first time, we have a model, a real-time model that updates every hour for Whakaraupō, Lyttelton Harbour, and out into Ahakoa and the bays there. So have a look online. Every hour it updates and it'll tell you if it's a good time to go swimming. He oi, e mōhio ana a Gail Gordon, he wero kei mua me te mahi tahi ki te taha o te hāpori me te kaunihera kia whakatau i ēnei take o te wai. It's trying to make sure that everybody understands where we're coming from and that we're not trying to challenge everybody about everything. But it's not just us that want to be able to harvest that mahi kai, you know. Everybody should be able to do that. Ko te mana ko kāra mai he rongoa. Ka āhei ngā whānau o Ngāti Wheke ki te ruku, ki te kauhoi hoki i roto i ā rātou, ake wai. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.